September ni som pasari sang ni som ni panga ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel sipai te chon Gaza City an lu chilta a Gaza City atangin mi puitam takan tlar che hum boka Israel hian Gaza Strip atanga Hamas so chu aveka tumna kalpui zela Arab le Muslim ramlamin na takin nan do boka helai bial boina hi chin fel the ni don lo ni inalang Israel media te chon Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel sipaiten Gaza City lu chilin operation an nei ta ti apuang ni inan tar langa Netanyahu hian hetianga Gaza City a sipaite tirlu hi Gaza Strip in dawna kalphung herdang lamtu turani ti asoi antia Israel sipaite po in Arabica thu chu asiamin Israel sipaite chon Gaza City a Hamas te mun poimo anti chetan ta ni inan puang bok Israel sipaite chon Gaza City a Palestinian maktadoi khatvel te chu khopui chu asan turin an hriatir na rei to a minoi thum le singa velin an chu asan to a tunhaya Israel thona sipaiten bom mangan be nuwa noi ni le singa velin an chu asan le to anti boka nimin khan mi puitam takin Gaza City an chu asan lai le kongpuya anin no khat mup lai thalak le video mu tur omani Israel thona sipaite hian karenge mozat chung chu Gaza City le chevel chu bom mangin an beya chumi nuwa nimin khan lei sipayan tir luta ni inan puanga Netanyahu le tho puite chon Gaza in donan thil tum thilo tling turin Gaza City a lei sipaitir lu chu ti lo thailo ani antia mission la chu lo chungten an chungten un nei na tuarang tia sipaitir lu lo turan ngen na chuan omzia nei lo ani Official in nimina tangkhan Gaza City a hian Israel sipaite tirluan ni thu puana ni a Jerusalem Post chuan thotan jana tangkhan Israel sipaite hian Gaza City an lut tan to ni nan soithunga anzia dan chuan thotan jandar som khan Israel sipai 162nd division le 98 division te chuan Gaza City an luta Gaza City a mun zaw le leili lai tak an opani Israel sipaite chuan Gaza City la tur hian thleng mozat chung an lopangai don ti an soya engchen renge omantum tero an soi theilo thunga Hamas te hian raldo thei sipai sang ni tanga sang ni zanga velan neya atulani chon training pek that lem lo raldo tura in pe atul huna silai pek Israel sipaite loka mai thei tu thalai sing chuang an nei antibok nimin kha Israel Prime Minister Netanyahu corruption thu boycott a soini ania Israel sipaiten Gaza City an lu chilta ka wang hian Prime Minister hian napoimo kalsan theilo nei wangin kota in lan man lo thu asoya Netanyahu kota in lan hun le Gaza City a Israel sipaite lu hun in nang fu pal hlau chu mitam takin an ring hlela Netanyahu hian athu boi soi hun tur ti khotlai nan ma ala nia pu tu anom nualani Israel sipaite chon Gaza City an lu chilta ka wangin he khopui hi in dawna mual combat zone ani ta a chu wangin civil mi te tan omna chian ni lawa la in thiar chuak velo te po in thiar chuak ngal turin an hriat tira anom luya ni akutan tuarani chuan an ma ni thiam lo ni angti an soya Palestinian sangtam takin Gaza City an chu san ngalani Gaza City adam do ina thokte chuan thotan zan lai le nimin chama dar som le chan ve in kar khan Israel sipaite beina wangin mi somthum pakwan thia Sifa Hospital chuan mithi somni pathum an nei thu an puanga Gaza City adam do in tamjok hi Hamas te thu hnuai omani wangin anthu puan hi diglo fin fia thayani lova civil le Hamas mi le sa thi asangin an puangai lo bokani Sifa Hospital Director Dr. Mohammed Abu Salamia hi ni kum November tha khan IDF te chon Gaza City Hospital Hamas te hum tu nia hria in an lo man to a anu loka ta ni na to lutuk ti in an chuale khani a Dr. Abu Salmia hian thotan zan khan IDF te hian cholmi alawin Gaza City a bomon thak tlaiwa thak ni in asoi nimin khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan an sipaite chuan Hamas te titlom tur le an mi hren te chan chuak turin hoisen takin Gaza City aral an to mek ni in asoya Gaza City chuakang meka IDF te chuan firfiak te mun poimo chu thir kut mangin an beizelani kan tol don lova kan ti tur kan zo felma chuan kan chol hek lawang ate Palestinian media te chuan Israel sipaite hian Gaza City bul Tel Al Hawa le Rimala te chuan lir the remote control bom da ti puakin civil mi te omna laya bom an ti puak na sa hle ni in an soya IDF te hian sipaite man trin M113 armored personnel carrier
APC เชโตจุเซียมทราอิน remote control bom phuar betin Hamas te hmuna mihring tel lovin an tlan lu tira a thlen vel remote control mangin bom chun tipok ta thina Hamas hoin palpo bom an kamna hmuna te po APC hi an tir lut bok thina ni Israel sipai te hian 162nd le 98 division te an tir lut to a Railo te 36 division an tir lut le don ti an soi boka Gaza City a hian Israel sipai sing te lan lut don ti na ni a Israel sipai te hian Gaza City a hian Hamas sipai sang tel fele civil mi tlan cheve du lo noi ruk velan la om ni in an soya chuba ka chon he khopu ya hian Hamas te mi hren po an la om nge in an hrebok Israel hian Gaza City beitur hian reserve sipai sing sarian nei sa ba ka sing ruk velan ko bela an zawa hian Gaza City a tirlu ni lo ma se kong sang sang in an thok ho vek don thawani heti lai hian Hamas mi hren chung te le an ma ni tan tu te chuan Israel Prime Minister Netanyahu chon in remna omahlawa in rem lokna turin thei to pa chuan ya hria in Netanyahu chenna in bula pung khomin Gaza City a sipai tir lut lo turin an nge na thren khat chuan Netanyahu chenna in bula hian puan in ka in zan an riak hialani ni zan khan US President Donald Trump chuan Britain a thlenga Trump an UK cham chung hian US le UK te hian dollar lu le ding on som aya tam hu tho dun na tur thuthlung an ziak don ni in soyani a UK le US in inzom na thabik special relationship an nei po ti nun len tum ni in soyani bok President Trump an UK thlen ma hian US Treasury Secretary Scott Bessent le British Finance Minister Rachel Reeves te chuan ram pahnih ten in rem nan nei theina tur hian kong sang sang in ma an lo la lok to ani voin hian Trump hi King Charles chuan Windsor Castle a lo dong song dona hun nom tak mang turin ro man nan siama Trump le Prime Minister Keir Starmer te in biangna nei tura hian Khovela company lian le langsar ho tu te po kalve in Google chuan UK a hian pound tluk le ding on nga invest an tum ni in an soya Nvidia CEO Jensen Huang le OpenAI CEO Sam Altman te po in Trump hi an zuya UK chuan Tramazin hi an hlok pui viau nge yang UK Prime Minister Starmer a thupuang tu chuan President Trump a UK zinawang hian UK a hnathar sang khat chuang siamani don ti a soya heti lai hian mi then khat chuan Trump du lo na kong zo huai hotan tum ni in soyani thung heti lai hian US President Trump hian New York Times le an hnuai thok journalist pali te chu ko ta khingin dollar tu le ding on som panga choi turin an phut Trump hian Florida US District Court a thu boi the lutin kumsang ni som ni pali in thlan pui ma New York Times in kumsom chung zet an beina chungchang tar langin heta hian New York Times a thok journalist le khabuzia le chanchin buan article te chu thil tela hengmi te hian thu dik lawani ti hrereng chung le a then chu dik le dik lo po fin fi lovin mi pui ria ta President Trump an timhing chiani ti in ko ta hian an zual kova New York Times chuan he thu boi chungchang a hian soyan la nei lawani Trump chuan ko ta thu boi thelu chungchang hi Truth Social a posin New York Times hian min ti hming chen nan thu dik lawan ti chuak renga Democratic Party to toro tan ni deuh ber mai ati Trump hian kumin July thla khan The Wall Street Journal le media mogul Rupert Murdoch te chu Jeffrey Epstein nenan in kar chungchang chanchin bua zia kinan ti hming chia ti in dollar tlu le ding on som choi turin ko ta alo khing to bokani World Meteorological Organization WNO chuan report an ti chho thara ni jung thalo laka khovel veng tu ozone layer chu kumsang khajakwa somriat chhovela omanga om thei turin in siam thameka ni kumkhan Arctic ozone pop chu kumdang zong aina zim ti an soi niminka World Ozone Day ani a hemi pola ti chua WMO Ozone Bulletin 2024 a chuan ozone pop zim zel chu kumsom li liam ta Vienna Convention ne tanga bultan International Cooperation on Ozone Protection atana malak na rani ti talana ni a UN Secretary General Antonio Guterres chuan kumsom li liam ta khan ozone layer humhim tur hian khovel ram sang sang te chuan tangrolin ma kan latana Vienna Convention le Montreal Protocol te chuan omzia nei hle ti chiang takin langa voina chuan kan ozone layer chu ti damani tamekani hei hian khovel ramten science thiam te thu chan ngai poimo chuan mason na thleng thei ti alantirani ati ozone layer popzau wang hian khovel puma vun kan sarapun pha michiat na le khovel a thil nung zong zong te in lei chin na chia te thlen thei wangin khovel pumin ozone popzau zel ti ziom tur hian thei top chu in kumsom li chung man la a
tuna chuan sang khazakwa somriat vela angin ozone layer hi le tanto antia scientist te an lom hle ani WMO hnuai Scientific Advisory Group on Ozone and Solar UV Radiation Chairman Matt Talley chuan nasataka kan hlotin mek line kan hna hi kan la zo lo ti kan hriat renga ya ramtinin ozone layer ti chetu kan ti tlem zui zelanga yani ati Russia le Belarus ten zapat military exercise an nei mek chu Asia le Africa khomol puya Russia sangoi zon puiram frang te chuan an zom veta a hengjinga hian India le Iran po antel nimin khan Russia state media tas chuan hemi chungchang hi antar langa zapat 2025 hi Bangladesh India le Iran sipaiten an chim ve meka Burkina Faso Congo le Mali te poin he sipainun chanjirna hi an zom ve boka atira Russia le Belarus ten rampani sipaiten nun chanjirna angin puan ni ma se hengram te hian an zom ve ta ni India Defense Ministry chuan he sipainun chanjirna tel tur hian Kumaun regiment atangin sipai somruk panga an tir thule sipaite hi Mulino training ground anin kul thuan puanga India le Russia sipaite inkara tho hona thaum zel theina na ti ran ni thuan saibok India hian tun trum hi zapat military exercise zom ve voi khatna ni lawa tunma point voi tam tak lo zom to a ramdangin an social ngai lem lova news ro pui tak po ni ngai lo tunlai hian India le US inkara thalawa tarif chungchanga in biakna nein boro claim in ti dai de ma se India hi Russia lamtang anga ngai ani meka heti lai hian nei to ramte chon Poland rama sipai tir lutin Russia laka nei to ramte ven himantum thuan puanga zapat drill hi nei to member ram nai taka nei ni boxi awangin ngai vena hlo hle ani bazari lo thira wangin kan lo me